Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukela kwesimanzonzo sekulethela zona indaba efiya ngaso-ke isikhathi sekuvele-ke okunye-ke okushaqisayo ngayo-ke laphana-ke i-album noma-ke i-EP yakhe-ke laphana-ke uMthandeni-ke evele-ke yanyamalala khona laphana-ke esikhaleni-ke yangabe-ke isavela ey'nkundleni zokwexhumana noma-ke lapho okudlalwa khona-ke iy'ngoma online njengakhona laphana-ke ku-YouTube nakhona-ke ku-Spotify kuzo zonke nje iy'ndawo mbukeli-ke lapho okudlala khona-ke umculo noma-ke umculo nje wonkana nayo-ke okamthandeni awubange usavela ukuhamba kwesikhathi mbukeli-ke nansi-ke lensizwa-ke ivele-ke yenza yona-ke i-research mbukeli ngakho-ke ukuthi-ke kudalwa yini-ke ukuba-ke kuphume-ke izingoma laphana-ke khona-ke online nansi-ke ivideo lapho-ke lomfo noma-ke umlandeli womculo wamaskandi echaza kabanzi ngokwenzekayo laphana-ke ey'nkundleni zokwexhumana mangabe-ke kuphume zona-ke iy'ngoma online. Siyabonga. Izwa kuthiwa kuney'ngoma ey'phume kuma-online streaming platforms zabuya hawu ngithi mina kuthiwa kunjalo. Ngithi-ke before kushaya u-2 o'clock njengoba ku-12:03 manje isikhathi ngithi no, ake ngibuza lapha ku-ChatGPT ukuthi ngabe yini engadala ukuthi ingoma iphume iphinde ibuye ibuya ama-streams awasafani nasekuqaleni number sezehlile kwamanye ama-platform-ke ngizokuthiwa zikakobuye kuthiwa mhlawumbe sisazobuya sazi. Ake ngibone ukuthi noma ake sibone ukuthi u-ChatGPT ungiphendule wathini. Ngithi-ke ake ngibuze ku-ChatGPT ukuthi ngabe kuyiqiniso yini ukuthi amanye ama-artist ayakwazi ukuthi apromote iy'ngoma zawo ngokungemthetho ukuze zithole ama-views amaningi lapha ko-YouTube naku-Spotify. Uma kunjalo kwenzekani kulo music? Nayi impendulo ake sibona. U-ChatGPT yebo phela kuyenzeka amanye ama-artist asebenzisa illegal or artificial methods. Uzofunda-ke nawe funda-ke ukuthi eziphi-ke le ndlela abasebenzisa ezi-illegal. Ngithi mina kunjalo na ChatGPT u-ChatGPT yebo kunjalo wemakhosi. Ngithi sengithi ake sibone-ke ukuthi kwenzakalani uma ngabe umculi ethe wenza lokhu. Kuthiwa-ke hayi i-artist phela liyake lose imali, i-streaming revenue i-cancel for le nto, the channel can be demonetized. Yazi isilungu leso. Kuthiwa earnings can even be recovered or taken back uma ngabe ukuthi usukhokheliwe. Ngithi mina kunjalo na ukuthiwa yebo phela kunjalo. Ngithi mina ake sibone ukuthi uqhubekwa. Sengithi mina hayi we-ChatGPT ake singagcini lapho. Uma ngabe umuntu report ingoma kuma-streaming platforms for i-false language, leyo ngoma iyasuswa yini? Kuthiwa yebo, uma ngabe ingoma iriportiwe iyasuswa phela uma ngabe kusetshenziswe i-language e-wrong noma inhlamba. Kuthiwa yebo iyasuswa ingoma. Kuthiwa-ke into-ke ezingadala ukuthi kususwe ingoma lapha kubaliwe fake description ekuchaza ukuthi ingoma mhlawumbe kubhalwe okunye kodwa isho okunye. Explicit content labeled as explicit, explicit content not labeled as explicit. Uma ngabe-ke ufakile ingoma enenhlamba noma ene-explicit content kodwa nowangasho ukuthi explicit. Uma ngabe isong ibala ini sexual content, hate speech, violent content. Sangithi mina hawu shothi alala ingoma enenhlamba oswearing obani manje iyangena ngoba sike zizwe lapha ingoma ko-YouTube nako-Spotify ezisho lamagama o-F. Uyakhumbula phela uSister Bertin osho lamagama ukuthi hey senzani nabantwana, yabo? Khona ingoma lapha zaphesheya ezithi senza ucansi ekhishini ozo-R. Kelly obani. Ngithi mina la kumaskande ngabe kwenza